gwa mala bana rach ke shenge dane nakanwari chikondi alte ngachano an wale ajan shangan well didian ka pai wero ka jan shenge dan e toko kon kanakaja no no so on shang mo shang jasalwach mede loy dan dial dere jat kaja jena medan ngai kon no cha konnek an do be dan e cha konnek kaja kon were neng mi jek shi neng magwa jes loy dan dial tin ka taye dan e shi kume shanwar shi kana kaja de loy dan dere jat long cher mangai kone ano jazlo ateten one le reminding kane ideal ano chichang mo chochop me bana le remember kon dial ka taye da ne cha kone kaja chi kon dial ngan me da ne kur me to gore ke juba chana tare da ne to goje chi kon dial ngaj kir me yadit ka dwale ko dong der we ke election kana dakreng machar che guje no tele option no che guje no tele option the no gen bo koro mo be jeter kanware an koro mo chikon dial ngaje no tanware ayo target gen point e kir alo a kor mi jak meje kor meje to ka gen December 15 mo jojo no shi kir January jogo no yena kora me shi kam da kaya kora meni a kam da kona ne dial tin tente tila de ne lo shere me ko de ne so shi kor ne dial so che jojo no no ko shikir mi yadit she gujen wo mowe nuare mo kan ruden jago gane ite momet ke Dr. Machar at the point den kir mi yadi dere fail re kwar manan teten de komne de jakan Dr. Machar so ko kuje mo che gorno dere to you know che cha gorje you know okay okay gwa shagun gwa report me mlat kono me ma jazlo aja ko kondial shirm ngai kono jazlo ay dana wodi taye dane nakanwari rewich ke juba ke jen on 15 cha kondial cha ganun jazlo aja you know loidan che jat ke jan medit ko ngai kondial no en medan lat ke systematic way manakan wari je ki system mi kwatar ganan wari ke jan it was a horrific event kemichol lut so loidan dial dere jat pan ka taydan chungar en lat ke je cher ngai konen wo kir tare ke liu wo banwar bakanak wo banware bakatuk ana sana janen gwase dan me bukur me bukul to you know ke jan December 14 bukul to 15 la wale on 14 kir was preparing che guje no be benetin kontila dini Dr. Riek Machar de ko laro de ko lare body gun Dr. Machar ki je kware be kan dial be ga dil kap ngai kon madan la to mal ya kamal ngai kon no jin me kebran ramo mila date ki kwer che roda to bloro bang you know kir che guje no dere Dr. Machar dere je kab loro bang
der je chunak kana je kwara dial son were dan e wa body gani dak machar wa ka kef ka ja en gwade dan wo kor we ro tokten ko gor no beken ga disam ba me doctor ne tin kon chun kel dak machar ba me ken dial ba ka kef. So from that moment ano kana la we gwa ka plan mi kan real ka already it was already a plan machar le ka kir and then it happened ka were mo chu kor chu talk and then chu kir mi yadi chu we ka television lara jeno chwara panic do not panic so kor me kam no kon dak ma chara kam kuma karwade tel menang civilian ten tel menang nuerten so me gen civilian ten gwada dan titin and then kir cha laro ne na dung 1991 charo de repeat ke charge binyo jen me jak te dial ko bike wo ka dobdo dienen raja chikir wa ke no lara jeno ne Mishet K 20, I mean, sorry, Mishet K 19 and 91, Chero the repeat. So we mean that in Kirma Yadit, let any revenge attack, K let any vengeance, allow show and a jankin, you know. Guade dan H. Dr. Char, chicken yinton can the self can Dr. John Gannam be a cone during the struggle, you know, liberation struggle, China, you know, tene tilogeno dong there and there, quader jejek kwale la kano dor korwa de ke kir mi yadi sorry ka John Grande ma biur alo tera radien madong ku je question chen kiro ju gu no dong de kwede jek and then chi John Grang che jeno but the question was men were they were majority that time you know chirman chalat I mean they were majority la talk ka 1991 angumi lel jang lel kan la no John Garangi jala kwera ka majority ko mi kan la dia la ka dominate ko la rije no shi nuar to ngwan yune nuar dia shi kan de ne jana kweka okay mi kwi de ne jane how come bi John Garang bala kwer nenin to te kwini jen kake ka dong ne ko nan dia de la kwar de kan nuar ko kan te la majority mo why. So a question about Mungot right now, you know, get Sharna, you know, how come it happened? Kirma Yadi Lede JD, you know. Sorry, Kir can John ko right now. This one ko Kirma Yadi ko le belani Michalat would shalkame Igarang, German Darang corner. So they con la rodi a react, you know, a problem. Katada and a good corner. And would shalkame Kirma Yadit right now. Alajan me konugi kone ko jen le den revenge attack you know it was a revenge ko le den revenge akire jen just mishit ka 1991 chen goro brother repeat you know chen goro brother repeat so ko kuje mo any michalat ke chireng machar che refuse and wogan ba make ba ka make body gane ka be yen which mean that gor that machar o jen be kwer be ja kan ki be ku be jala chire me chala no iriang machare che ku che jala ano ka ka ku de yo la dedication anyin ka gwa da nan to presidential palace state de ku to cha ku cha jala you know so na mene e kai kelo chukir mi yadi to la no okay coach na me to ga riang machaje ramadan and to kor so to all the plan you la to appear ke television la jeno mi chika 1991 chero bunyo mu to goro so kwana je gwi mila jeno mi chika 1991 road chenyok no ke jeno lela targen nuori ka bela no chi kam nuori kan jang ke ku targen nuori chuno la wo gor ka war bonden kono toy katin we dori nat ke jen wer mo we nat we connect you know we kono de so in a systematic way man na ka right so no mo agenda na shoda lat many me shane kon ya ne ka shangadan within 2 to 3 days 15 16 17 week 18 ke week end of December ke pai wero ka tokde kan pentin ka ron kina dangro we the well one then try more than 40,000 ke more than 20,000 nuare chwa kan dial chwa ka masakat chwa kan na so a report mo chi lat kon report me no nganetin content like the unimis kene de content wa point wa ka collect chi kon
okay chi kon laramo ken kon ke kwen ko na ngwan ke kana ka got to goal especially ne na ka juve ko en 20,000 or 4,000 by the way kanere ya collect kan ji unimis so mi cha ga collect kanere to ka cha kwene kan jen kulo ka more than 40 ki more than 20,000 people to chili utila no recording ko ngai kone within South Sudan in general generation of ke 400,000 ne ti kin ku dan wan yi ken chi ka test ne ke chi ka liu right so mi chen me e kon ngaje no mi 400,000 chi ka liu ka jen all this 5 years conflict Kachi report ya ben kaji wana no nena. Out of those 400,000, 20 or 40,000 kanwari by biya ngaje no me chala ji unimis awa within doro chal kame ku de kona cholde de kolar no kore me tuoga ka juba karwade kane de chanektin kanwari karodian. So 20,000 k 40 kanwari karo chicken idea okay chicken idea. So that plan karwade de kona ngaje no de plan ekir okay ekir ale kama so na me amilla rode amde kon di alde kon tika ngai keje ko bana report to go bana ko kulelin gor jeno bi kon don palpin gwasama okay okay so en mo en shanga wala of course chang be be shir mangai kone chang je salwach de kon larno ko di kene kon dia le kon shar na ka lora bang okay na ka lora bang a she plan mishare le ka nwere no dong le liu ka shang yedan but they kir plan all this thing okay cheka plan ken ya so plan de kir gore jeno der ne dia le kon lan nwere whoever mitike power la rami mo ene rami mo mitike power kan weder je dine especially ene de kon de kel ka dakang ma char ka gwazi dan chari una chagana okay riunen dia le chanak de kon lar no a plan de already no gurjana be target kelio ne content tie ka dag ma char be gadil tu special ma gore long gurjana dara all the powerful leader tin content tin chunkel kanware okay ki tilet ka kuma dara kan dia dara kana that was his intention ko ngai kon dia no ne me mission plan gore jeno dar ne diala ti dar ka mo kare kodi den wade kan te leader jeno ke ne me da ne par ne diaro di eneran ngo je ne re guch okay ko ngai kana gwano en kir target de cha target da kuma char karwa da bat ko target ni di dinikan so kane de ti dinikan de ko target ti point de kir mi yadi kane de ngaje no te den wade kan ko you know jen ta da nan leda so chikondi ala mo chana yu ngaje no mi chala da kin mi yari so December 15 jen a chang mi de kolar no chang timka ne no kondi alte konte shamu kere kere wiki juba okay ne kondi ale konde chana te chana kor te chukum kir mi yadit te chanak 20,000 or 40,000 to land Carodian Chang mi chala olar no 40,000 I mean 400,000 kan wari ka I mean ka ji junubin di alu kan ka jang kan ka kan ji Uganda di alu kon shana kon all these people the nen kon ka just cook up and after that I chikana ngajen wo chikorchi dit ko kor me dit kan war so jana alar no jin ran mi chi goro bi moy kare you also have to prepare yourself ko charo che but toy chi banang lora bang te toy ka but fight back you know jenta danatin so chin war chi ka fight back so on ko jen kula wona ka accumulation of 400,000 no ti rudian ka jor kan content la jor di ala ko kinde charin matre kur so me gonna kwen charge go no 400,000 and more than that bana ko la ni chubri anago ne ya yagire ka cha cho dole ke cha cho rai fakane all this thing ka tik baj ti chitwok ta e dana shikir ja plan che lat ke kir kana ngajen wo budor bele we ni ka civil war he did not plan that gwe no ben we nak at once ke juba kan dial bukan bare ma charbe nak kan ne dial konta ke kel
So that was his plan. But to plan it been fail. Ko ngai kon dialo no nuare bane chika rian pelpin mu dong mana katela kep ko rian kel. Nuare gwada dana dong quicken ma le roda jen la kana let chit ko mo she quicken ngak. But after that chit kori gan ngaje no kori jo gwada then la we kare koro mo. La mat ke rodian. She right now mishush kon entam re kon nuare ku kon chang mala team ge reminding ka kon. Gwaziran na content of course rimedan mi jira mun ngaite kon lat kurudien deri ngaje gwano shenge je korje to gajen nuarte konte te doro shalka me Mr. Manin ke de kon sholo no te ke gade min te ke jam juba, you know, if you were there like me deri ngaje no kan ware kon te ke resistant midi gang karodian je ne kuna la jien ga jere which bika ujien bika chop ne ka doro shalka mo jong le ki apanal ki ene gwado mo de ko tenon wochin wore kontela de ni te chakul na kel ke general ken o shi ka bom e shi bom ka jen god dana ti ke nyakron ko do to ka nyakron and then shugula te ka dom len na ka je len na ka unimis len na ro den do to ko ken ke mi ko ken you know ajen ne kuting na ko ile ken but me ne cha chu dumni kelen wena mo ka plan ke re dana chala chi te ne dial che ka tu kene de wa nek door to door kene te konde chi weekend no me dana shi ko la na jo no nyenye kuma karwade so kuma karwade mi jen nyenye why how come lel na lel target kije you know lel target mi kuma but biangaje no en wo chike ya raje no mi chit ke 1991 chero do repeat ko jandar lan mala je ka jang okay jang dial that's what they always talk including my friend tirene kel la lat ken ni siang no 1991 chiam je kya la long che jo gare let me tell you one thing control right now to control gorka so dul gorka la gere na the no right ni siang ka 1991 all the time la mindset mo mi chit la je we lead ko jin bure ga mo bu nyo ko meletije if you are simply remembering that no shi ke to ga okay they remember but not to the extent that no bi aje chun you know na mo la je we lead ko bi am je ga long bi aje la so an atrocities men cha course kim yadit again damage en la kana la na chiang no bukan let kan wore but wore kan na char no ne me der to ko within juba daran la la ro ne ne no chicken wade enjoy nuore they are brave nuore they are strong but tell a plan okay we lack plan ka rodan kap bom ko de kon rodan kap ko bom de you know and nyo kano en plan canada le kan woro no te ke kum mi joy ke no e ki let plan da karwa mi joy ke ne je njube ne lo cha do no no cha na kum cha na e kaf then dio je che ro chu nyot bana ga parliament wut ko mi chal ga me kin mi yadi but tell ram mo mi shi wen mo ki mi shi we lo ko lo kan kumende en ki but again kule ben outside no ana cha kom le cha de ma Dr. Riek Machar so again do ba dan men jo jarar ke je ki na ka ne ke je so the worst part is this okay worst part and dan and dong de konali chang me dan cha no ra cha ka ne re wi ki juba bi adil ngaje no ne tele justification mi chalat kan kir me yadi den kun wala na kana nan ka court kan nan ka brit court ki kan nan ka ICC ba ku lo tijino do be dane na ga nuare ke je ngam la responsible ke kwide ken 40,000 nuare ya nak kan ka contishu men wale right content ma kan na kana conti but kwa remember ano sheng mi darkest day mi chitwok re wajinu be kelyo kene de kwa target kan nuare Iber right now ci jang ba je kan admit no tay lat ke kir me yadit ci kan dial kan plan kan dial it was kir me yadit plan along kan eren kono te kel ke je chet ke Michael Makwelwet ano chet ke kol manyang juk chet ke akol korkush ne these are the people they she plan you know kana tan wore konde kun me dane le rode ko zen kir me yadi la ja goro no ne when is doing horrific stuff ben nur bezil involved on kwata mo korun mo ICC wo ben charge ben nakarwade but ban nur dialan konte cha labi komba ko lo nyoko blem jen bi lar ka me ka gat ken ka te konte cha kam kwa ko medan ke jen December 15 16 17 18 chief of defense de ngai dialan war okay
anwar so ra me dan take a plan me to border anwar chere me dan pa ko na gwase me ka nasir ka fanga ne te ko ne to order e wudi chal ka polna then kwale using a kwale use ne kan shorale that was the plan so yela ya mo karandu ne run mi cheben ko waran look then barandu ne mo ba tie ba jojina me chi shep me dan jana ba jinang ba ju kep ka jina gujiro do no ajira mi mo mutale rek mishalat you were not part of it but charge drag into that nga akume ngan do be dan let kirmi yadi de tele mo do dien melala so right now bukondi ala ngaje no plan inshallah akir mayadit a plan michiro do lot there was no coup but intention there it just need to wipe out Nuer community okay lo dara ne di aldara kan gen tayi dan let kira so bana remember no shanga mala shanga wal die ka pai wero shanga wal bakal shanga wal barro shanga badda ka wonyam ya di ngaje no shang mi mo mi sha kon ne ke je ano kashi riune enta ngwan ci bat ke je so mo tege today chuje guje no ye jin e gwana jin long karam me dane ci jen o jin kan jije kan gwate dane ci kor ci tok ko kor mi ci tok la ja fo za ko brodo gang brodo depend so na mo ajere ga dane shoda la so on wala ka shanga walde ka pai wero bu kon dial ngaje no rege ci tok reng midit ka Nuer community ke lu so ram kuje da la kuin ngwane ram ko parwe da la kuin ngwane ba no Nuer cha ga target a plan mishare le ka kir but kir be ji use be ji promoted so gwa da na nge jeno ba ju blame Nuer kun be all hatch de control hatch burden ke lu be je kabwidu jiramamo ko bu Nuer ku bikanak run mi shete ka gwa long mi na benten that is when barodo kulo show up kulo ben and gen point and kill kulo ben ki be kulo choro no me dan lat kana machine la dem rame let lat jano okay then ba jo kab jin waramo ka jina shine ku shikanak no dum la kana el responsible lo bikaran el accountability bikane jo no jiram dan te ka riek mele riek no right now dio jeno de kon gwal badola kora mi mo min ne ko la kona pelwe ci kon goro no bana mandana celat bu kon le gujino da laari you know these are the things in content jar ko kon so ba live right now ke Canada yo da ne mo balawon ane bana je kam do